Nzahora nguha ikaze hano ku Ihoho TV umunsi uwo ari wo wose uzifuza gukurikirana inkuru tugenda dushyiraho. Ariko mu nkuru nyinshi wagiye wumva mu ntambara ibera muri Kongo, wagiye wumva bavuga ngo ingabo z'u Burundi zaba ziri muri Kongo ziri gufatanya n'iza leta ya Kongo mu kurwana n'umutwe witwaje intwaro wa M23. Amahanga adasiba kuvuga ko ufashwa na leta y'u Rwanda. Ariko uyu munsi nje ngo dusesengure turebe igishobora kuba cyarateye Repubulika y'u Burundi kujyana abasirikare bayo ku butaka bwa Kongo. Uyu ni Reveriye avuze icyatumye ingabo z'u Burundi zijya muri Kongo si ugukunda Kongo, ahubwo ni uguhiga abashatse gutembagaza Nkurunziza bahita bahungira muri Redi Tabara. CNDD-FDD yiyemeje kubirukaho iciye hasi cyangwa hejuru, biyita M23, byose ni vutu. Ewana ngo ubu ni ugusunikana. Ayo ni amagambo ya Reveriye, ndagira ngo hano ubashe kuyiyumvira. Usangayo hari ngora sikusunikana nindege kamwe nani rwashije barije. Hanyuma rero aya ni amagambo yatangajwe na Reveriye. Muramuzi ni umupolitisiye ukomeye mu gihugu cy'u Burundi kuko ni uyoboye ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD. Hanyuma rero nyuma yo gutangaza ibi hari andi makuru yagiye agaragara avuga ko uretse kujya gushaka amafaranga n'amabuye y'agaciro, ingabo z'u Burundi zaba zaragiyeyo guhangana n'abatembagaje cyangwa abashatse gukuraho ubuyobozi bwa Pierre Nkurunziza, akaba ari perezida wabanjirije perezida uriho ubu ngubu ari we Generali Neva, nawe utaripfana. Ariko mu gihe bamwe bavugaga ngo impamvu yajyanye ingabo hariya kwari ukwishakira amafaranga, dore ko umusirikare umwe yemerewe $5,000 by'idolari, nubwo ntazi neza koko babihabwa. Ariko nanone mu byo yatumye akoresha kugira ngo akomveke izindi nzego zimwemerere kujyana abasirikare muri Kongo, kwari ukugira ngo agende akurikirane kandi afate inyeshyamba zimurwanya. Abenshi bari mu bashatse gukuraho ubutegetsi bwa Nkurunziza ariko bagahungira muri Kongo bakigira Redi Tabara. Avuga ko waba uri umurundi urwanya leta y'u Burundi uri muri Redi Tabara cyangwa waragiye guhungira muri M23, ko bazaza n'indege bakahita bagufata kamwe. Bishatse kuvuga ko bazafata umwe kuri umwe, ngo nukugenda n'indege bakahita bamufata. Urumva ko bari gushaka kwapurika operation nk'iy'u Rwanda rwashatse gukoresha cyangwa rwagerageje gukoresha umunsi rwari rukeneye gufata umugabo umwe wari warigize akaraha kajya he muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko bikarangira indege yarazikigiye i Burundi imugejeje i Kanombe. Hanyuma rero nubwo ntazi tekinike bazakoresha ngo bamufate, ariko nanone biravugwa ko biteguye kuzafata uwo ari we wese urwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Mu gihe tuvuga ibyo ngibyo, muribuka neza ko mu Burundi hari imitwe itatu yarihuje ikoramo umutwe umwe ugamije guhangana n'ubutegetsi bwa leta y'u Burundi. Ariko nanone hari amakuru yo mu nda y'isi avuga ko iyo mitwe itigeze ibaho, ahubwo ko ubutegetsi bw'u Burundi bwabonye ko M23 imaze gusatira imipaka yayo kandi imaze gusatira umupaka uhuza Kongo n'u Burundi, batangira gutekereza ko n'ubundi igitahiwe ari uko Redi Tabara n'indi mitwe ibarwanya nabo igiye kwisuganya ikaba yaza
gukuraho ubutegetsi nk'uko hari ababinuganugaga. Nuko leta ihitamo kwiremera imitwe, ikora inama iyishyiraho, iyita ko ari abatavuga rumwe nayo kugira ngo hatagira abaturuka ku ruhande baje guhangana nayo. Ayo ni amakuru ari kugenda avugwa, ariko amwe namwe tugitohoza kugira ngo tumenye iyo biri kuva. Hanyuma rero nanone ndababwira ko intambara ikomeye ikomeje kandi iremereye hano mu burasirazuba bwa Kongo, aho muri Uvira intambara yabaye indi ntambara, mu gihe Minembwe yafashwe na Twirwaneho, kandi Twirwaneho ikaba yamaze guhuza amaboko n'ingabo za M23. kandi nanone mbibutse ko mu makuru twagiye tubagezaho, twababwiye ko Perezida Museveni, perezida w'Ubugande, yatangaje ko icyamujyanye hariya muri Kongo, ntago ari ugukuraho cyangwa ntago ari ukurwana na M23. ati oya, icyatujyanye ntago ari ukurwana na M23, ahubwo tugiye kurwanya imitwe irimo nka Kodeko iri kwica abanyekongo bavuga ururimi rumwe nk'urwo Muhozi avuga. Hanyuma rero bikaba binavugwa ko ubutaka nibumara gufatwa buzahabwa M23 nk'inkunga bagenewe n'igihugu cy'Ubugande. tabara uciye muri M23 tugusangayo hari ngorane sigusunikana n'indege kamwe nani yugashe byo ari indege. Mwakoze kubana nanjye hano ku Ihoho TV. Nababwiye ko niba warahisemo gukora subscribe hano, nta makuru namwe azigera asohoka ngo ntakugereho, kuko nitwe ba mbere mu kubagezaho amakuru yose ari gusohoka hano hanze, cyane by'umwihariko inkuru zikomoka hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko twebwe dufata amakuru ari imbere ku murongo w'urugamba. Hanyuma rero mbashimiye kubana nanjye, reka dukomezanye mu nkuru ziri buze mu kanya gakurikiyeho.